Baahi ba leka ka matla ho tswela pele ka bophelo ka mora hore matlo a bona a sengwe ke dipula tse matla. Dikgohola di sile masisapelo fela ho a mang a makgotla a metse masepaleng wa lehae wa Mkhondo o Mpumalanga. Baahi ba kgotsofaditswe ke ho thuswa ke masepala wa lehae. Beng ba dikgwebo sebakeng sena ba ipopile ngatana nngwe ho thusa ba malapa a angweng ke dikgohola, mme ba boetse ba itlamme ka hore ba tla aha matlo a sentsweng ke dikgohola. We're from Ward 10. We've helped people there and we've pledged to build a house for them because there's no house there. We're still going to go and see that house. There's no house. Those people will be moved to the hall. Haratse ding ba malapa a angweng ke dikgohola ba fuwe dijo, dikobo le ditente. Ha ho batho ba hlokahetseng dikgoholeng tseo. We are coming from Ward 14 and Ward 10 where we were assessing and doing the house visit. We went to Ward 10 where we found that the house is completely damaged. Then we requested the family to be moved to the hall. Masepala o boletse ha bohle ba senyehetsweng ba tla thuswa.